لك الحمد ربي قدت ألتاتي يا فارف ما فارون رقاس ما ملتي دستور على ما قرآن نبوفتي أم يوسف الراه كراتي ختمتي جوزا صدم قوتو فتي أي بفمتي قويا الرقايو دافدو لفاتي كونغراسين جنة غمادي ملكويتي قويا الرقايو دافدو لفاتي كونغراسين جنة غمادي ملكويتي لك الحمد ربي قدت ألتاتي يا فارف ما فارون رقاس ما ملتي دستور على ما قرآن نبوفتي أم يوسف الراه كراتي ختمتي جوزا صدن قوتو فتي أي بفمتي قويا الرقايو دافدو لفاتي كونغراسين جنة غمادي ملكويتي قويا الرقايو دافدو لفاتي كونغراسين جنة غمادي ملكويتي بسم الله جائي قبي جلقبدي بنتو دبيتيا مقاسا قددي غرغر سبراخا ناتي قدون فادي الحمد لله ربي خفار فدي طول إني نافو ليون دبدي يرون ننجيسو سنيف دي فدي نبي محمد فكين نفقودي صلى الله عليه وسلم جادي الراس دفقونو وحركك أبدي واميت أبولي ينكي أوادي دام سمان نجينيان يولبون جرادي إيسين الران هافو جاتو مرتفادي gammachuu ummuu Yuusuf wajjin qooddadhe baaga itti geeyse gammaadisiin jedhe kennaa caaltu rabbirraa argatte koongiraasiin jannaa gammaadi milkooyte salaamun alaykum hundumti keeysaanii jirra jirtuu isin kannaa dhageeysaanii Ustaazan keenya fi ammas barattoonni an haadhu fuja'an keessummeessitoonni guutuun barattoota markaazur rahmaani tatta'aa tolfadhaa baaganuuf dhuftaanii guyyaan irraa guyyaa addaati ja'anii eebbifamtuun irraa ummuu Yuusuftuuni nama nutti jaabaa qaaliidha isiini jaalannaa wallaahi dhugumaani qur'aana qaraatee buusuu dhageenyaani barattoonni hundi hedduu gammadaanii isinis bagaanuu wajjin qooddattaanii waahee ummu Yuusuf hoggaanaaf himaanii hedduun dinqisiifaa de'aanuu isaanii maashaa Allah irraa ja'aa hundummaanii yaa gammachuu namaa rabbiif wal jaalatee koongiraasiin jannaa gammaadi milkooyte لك الحمد ربي قدت ألتاتي يا فارف ما فارون رقاس ما ملتي دستور على ما قرآن نبوفتي أم يوسف الراه كراتي ختمتي جوزا صدن قوتو فتي أي بفمتي قويا الرقايو دافدو لفاتي
kongiraasin jannaa gammaadi milkooyte guyyaa arraagaayuu dhaafedduu laffaate kongiraasin jannaa gammaadi milkooyte yaa ustaaza khiyyaa hedduu galatoomi jazaan kee guddaa yoom himamee dhumaami si keeysaa na baasee dukkaana cillimi ustaaz Khalid Rashaad yaa barsiisaa ilmi hayyummaas ni qabdaa beekumsa qofaami halkanii fi guyyaa barsiiftatee lammi beekumsa dhugaadhaa kan hin qabne maami daandiin gammachuu kan milkii zalaalami qur'aana rabbiitii naaman beeyneefimi jette ummu yuusuf hedduu galatoomi asiin nagayuudhaaf narratti hin qabteemi qara'ee buusuudhaaf qur'aanul kariimi sababaan ustaaza khiyyaa bar'anaami waan inni naaf taahee hin daagadhu yoomi rabbiin siif haa galchuu wallaahi jazaate kongiraasin jannaa gammaadi milkooyte qur'aana barachuu mee maaltu madaalaa ummu yuusuf jaa'ii mee alhamdulillah baaga geeyse guyyaa khatmiiteetii haflaa kan eegaadhaa turte jettee yoomi siilaa rabbiin si badhaase kennaa hunda caalaa waalittiin dhihaatu beekaa fi wallaalaan gammachuun tee irraa hin qabdu misaalaa qur'aana barachuu dhaaf laffaate haalaan mudannoo meeqaantam keeysaa tarte laalaa osuma hojjettu ganama galgalaa jidduudhaan qur'aanaas banattee ilaalaa madaamiin hamtuudha hin beeytu zigaalaa qur'aana qaraa'uu dhooysaa isii jalaa akkasiin as geeyse aarsaatti kafalte kongiraasin jannaa gammaadi milkooyte laakal hamdu rabbii guddatte ol taate yaa faarfamaa faaruun dhugaasumaan malte dustuura caalamaa qur'aana nuu buufte ummu yuusuf arraa qaraatee khattamte juuzaa 30 guutuu fittee eebbifamte guyyaa arraagaayuu dhaafedduu laffaate kongiraasin jannaa gammaadi milkooyte guyyaa arraagaayuu dhaafedduu laffaate kongiraasin jannaa gammaadi milkooyte urjii wa markaazur rahmaan barattooti baaga itti geeysan guyyaa khatmiidhaati kan barattuu teeysan ummuu yuusufitti gammachuun siitii fi teeysan takkumaati jaalalaaf kabaajaa waliif qabdan marti barsiisaa keeysaanii tuqaalii namaati ustaaz Khalid Rashaad badhaafamtaniiti annamni naaf himee waahee keeysaniiti ispoonsarootuma nashiidaa tanaati kunoo kanaa beekaa barmaaqaan saaniiti tamiimaa fi milkii ummuu bilaaliiti hooda ummu yuusuf hadiyyaa saaniiti jabaadhaatti fuufaa ganaas fulduratti isin durumaanuu hireen teeysan tolte kongiraasin jannaa gammaadi milkooyte yaa ustaaza khiyyaa hedduu galatoomi
jazaan kee guddaa yoom himamee dhumaami si keeysaa na baasee dukkaana cillimi Ustaaz Khalid Rashad yaa barsiisaa ilmi hayyummaas ni qabdaa beekumsa qofaami halkanii fi guyyaa barsiiftatee lammi beekumsa dhugaadhaa kan hin qabne maami daandiin gammachuu kan milkii zalaalamii Qur'aana rabbiitii naaman beeyne fiimi jette ummu Yuusuf hedduu galatoomi asiin nagayuudhaaf narratti hin qabteemi qara'ee buusuudhaaf Qur'aanul Kariimi sababaan ustaazaa khiyyaa bar'anaami waan inni naaf taahee hin daagadhu yoomi Rabbiin siif haa galchuu wallaahi jazaatee koongiraasiin jennaa gammaadi milkooytee laakal hamdu rabbii guddattee ol taatee yaa faarfamaa faaruun dhugaasumaan maltee dustuura caalamaa qur'aana nuu buuftee ummu Yuusuf arraa qaraatee khattamtee juuzaa 30 guutuu fittee eebbifamtee guyyaa arraa gaayuu dhaafedduu laffaatee koongiraasiin jennaa gammaadi milkooytee guyyaa arraa gaayuu dhaafedduu laffaatee koongiraasiin jennaa gammaadi milkooytee laakal hamdu rabbii guddattee ol taatee yaa faarfamaa faaruun dhugaasumaan maltee dustuura caalamaa qur'aana nuu buuftee ummu Yuusuf arraa qaraatee khattamtee juuzaa 30 guutuu fittee eebbifamtee guyyaa arraa gaayuu dhaafedduu laffaatee koongiraasiin jennaa gammaadi milkooytee guyyaa arraa gaayuu dhaafedduu laffaatee koongiraasiin jennaa gammaadi milkooytee koongiraasiin jennaa gammaadi milkooytee